është vendkalimi i paligjshëm i këmbësorëve në Bitpazar, në një nga bulevardet më të ngarkuara në Shkup, i cili sipas paralajmërimeve të kreut të Shkupit Gjeorgjevski do të mbyllet. Disa nga qytetarët thonë se ky kalim i paligjshëm nuk duhet të mbyllet, ndërsa të tjerët besojnë se duhet të mbyllet. Треба да има пешачки, не да се затвори. Да се обележи дека има пешачки. Не треба. Зошто? Затоа ради пазарот. Така. А што доколку би се отворил овој надвозник тука? Па не е отворено, он треба да се отвори. После луѓето не може да се качуваат тие инвалиди, да речеме. Тоа надворџак да беше подобро ќе беше. Па нормално дека не е. Нормално дека не е. Меѓутоа, градските власти треба да си го решат тоа. Веројатно треба нешто да се стори. Па нормално дека треба да се стави некој ред да има. Дали ќе поминем? Па морам да поминем кога сите поминуваат тие. Дел од надвозниците во Скопје се во катастрофална состојба, без хигиена и без осветлување, а има и еден таков кој што е затворен за пешаци. Sipas MPB-s në këtë kalim ilegal të këmbësorëve gjatë vitit të kaluar janë regjistruar 2 aksidente trafiku. Pranë këtij vendkalimit të paligjshëm ka mbikalim, por ka vite që nuk funksionon.